بلێتەمە شەوانن هێژا لە سووریە شەکێکی مێوی هات کارانینگیری دایی vêyekê dadgeha Fransî desthilatê Sûriyê bi vêyekê tometbar kir. Beşar Esed birayên wî çendîn berpirsiyarên di vî warî de jî dadgehê ew siza kirin. Enes el Xûlî endamê korbenda qurbaniyên çekên mîyevî û şahidê li dadgeha Fransî ji Parîsê mêhvanê min e. Silav gote Birêz el Xûlî. Birêz el Xûlî niha dadgeha Fransî biryara sizayê li hember Beşar Esed, Maher Esed û cîgirên wan dan. Ev yek tu bi xwe şahidê vê dadgehê bûyî, tu vê biryarê çawa dinirxîne destpêkê de? دەستپێکێ دەشت سپاس ژوەرە و وەدەرفەتدانمە یا دووەم ژی بڕاستی ئەف بریار بڕاستی بریارێکە گەلێکی گرنگ بوو بریارە دەستپێکە بەرقەراربوونا دادمەندیە هەروەها نەبوونا ستەمەیە لە ناوا سووریە وەکو خەڵکی سووریە بڕاستی ئەم گەلێکی شەهنازن کۆ بریارێکە بڤی ڕەنگی دەرکەتیە لە دژی ڕژیمە ئەسەد بڕاستی نەها سزاداناوی شتێکی پێویستە کۆ ئەو و کەسین لە دۆراوی بێنە سزادان و دادمەندیشی بەرقەرار ببە. باشه یعنی کارگریya vê biryarê bandora vê biryarê li gora bahweriya tel rejimê dibe? بله از تکز و باندوره که مزل سر رژیم اسد هبه دست پیک ده براستی و او چارچوبه کو او تده دشو تی براستی و گله کی تانگ ببه نها دادگاه پشتی بریاره دادگاهی و حاول تدان کو انترپول کاری خوب بکاو بشار الاسد بگرتن از دکارم ام بیجم ام هولدن یعنی جی کارکی باش ام دکن حتی کو رژیم اسد بیس زدان جبر کو نتنی از کارم بیجم توانا بکارانیا چکن کیماوی تنی کری بهزاران توال دیجی خلق سوریه انجام دیه فرانسه راست دست پیکریه کو یادشنامه که جبو گرتنا بشار الاسد و ماهر الاسد درخستیه و عمید بسام حسن کو شورمندی بشار الاسد چند کسایتین جی جنابوان جی غسان عباس کو او جی افسرکی سوریه براستی کو بر پرسه پیوندی نابرا کشکا کوماری و ناوندا لیکولین زانستی یا کوچکن کیماوی لی هاتیه چکرن پیوست همو او کسی کو دستی وان ده وی تاوانا مزنده هیا بین سزادان جالیه کی دفت کارم ببیشم ریخستنین سوری بتواهیجی کارکی گلکی جدی دکن حتی کو او یادشنامه گرتنی نتنی فرانسا یعنی یکیتیا اروپا به لریا انترپولا نافدولتی به حتی کو او رژیم چارچوبه اوی بیتان کرن نگاره به لبو تفگره بکه ستم لسر خلق سوریه جی بهشتن و دادمندی جی برقرار بکه. باشه که کنسنوها اف بریار لفرانسا هاتیه دان yani bixasî got ez zanim li Almanya jî biryarek li dijî rejima Sûriyeya ku hatî dayîn hebûn, li Swêdê ku biryar li dijî rejima Sûriye hatî dayîn hebûn, hûn hewl didin ku dadgehên navneteweyî, mesela wekî li Lahey, li Den Haag, dadgehên wisa jî bên agahdar kirin ji ber ku ev dadgeh jî bi belgeyan ev biryar da. Fermû. بله برز فرنسا یکم ولات بو کو بریار در حق بشار الاسد و برایوی و او کسین کو در دوراوینه او یادشنامه کو یا گرتنی در حق وان ده گرته دولت دنیا کتیا اروپای ولات اوروپی اواناجی هن هولان دکن امجی هیوی دکن کو اف ولات براستی بریارن گرینگ بدن
حتاكو باندورك زيدا لرجيم اسد بكرن نها المانيا كاركي قالك باشتكي تايبت دواري دوي وارده قالك خلق الالمانيا هاتن قرتنكو او دستي واد نافا توانين مزندها بول سوريا لفرنسا تايبت ازكار بيجم فرنسا بيتر كار دكر اف بريارا كل دادگاه فرنسا براستيس كان بيجم دسبيك كاشتر بيجم دسبيك حتاكو دسبيك جبوكو همو كسبين استدادان او دستيوان او دستيوان واتا وانا هي يعني انا عندك كو بشار الاسد در حقي بريارك در كفا براستي بريار قالك كي بريارك جلينجا هي فيدكن كو همو ولات بريارين مينا بريارا دادگاه فرنسا بدن بريارين بهزبن حتاكو بكاربن باندورا كمزن لسر رجيم اسد وكسام بكه كاكي أنا استبخوجي شاهد بوي لفي دادگه ده دخوازم بزانبم يعني ما ترسي هيا رجيم سوريا ديسا چكي كيميوي بكاربينه ديتناتا چيه؟ برأيي انه نارينا مدى الرجيم اسد نتني جارك كيماوي بكار اني قال لك جاران تشكين كيماوي بكار اني براسي اف رجيم ازكارن بيجم دبكود هر خلك كده رجيم اسد تشكين كيماوي بكار بنش بركو اف رجيم كتاوان كار الرجيم كو بس دجي خلق خوا ستم بكار اني ميليشيات وهنا بله قالك سباس بوتا أنا سالخولي جي باريسيل قلمم